Kaseng samla nong po propo menta kasngi khatsan tarik yayong kala pli perda ya ka third Bercham Cup basketball tournament Hamadan School Nomiwell Memorial Secondary School nong po. Hakani kasngi pli lawan bansaki daw uba M Tongper Additional Deputy Commissioner Ripoy District kum ukong san hakajing kat lang kaseng long kumi nong po pulun kinong yalam kaseng samla upa M1 prang CM Sorda nong po elika. Kumban syupen kan mau ka Bercham Cup ka day ka tournament ka bala jupen long manla usnem da ka seng samla nong po propo kum shiban taban ailat yaki samla ki badon sap haki jing ya le kai basketball ban pen I ya ka sap. Hari ke basketball apa India ngile lut ban ke school man ke college. Hari keempat paunam ng kiwik sport. Kalau nggak boleh ngop ha. Hari kesain kadon ke ba kau bayar ke basketball bukan kiw. Ngaptup kadang na pipitip bayar ke India kalau ile Olympics ke basketball. Hakat kendai sepak Frankfurt ke Moscow Games. Ke men's basketball team kalau represent hak Olympics. But kumjuru how arajar khatsan ladon wi priar hai biap tip dun tip kurten usim bulan ula ile ilaka naka Sacramento Kings haka NBA itu kan NBA de gai NBA ke paunam tam sports session haperthe brokwi udah po Amerika hadin kataro dan langut ki player India ke ile napo NBA napo Dallas napo Oklahoma kumtaten kini ka juga NBA ru ka support bahaya ka basketball napo India how arajar ka kendai ka pelong ya kani ka exhibition match Mamakala Mumbai na Pune la penyelek ini arli tim kibana shte na po Amerika hi ban yarap yaki player na po ri India tika pon ma ka scope ya ka basketball hangne mata na mangi di pi ka India ka di ka cakap pun beriutam ladara bon ki bapet ya ka basketball ladara bon ki ba ilak kai kayonong ka basketball mena kanu i ha ka India kasim ka participate nila ka kiu ka sport ro pegum ka cricket ka kiu pa bun ban unong India balik tika future ka jor bahaya ka basketball bahkan kiu di India berkembang situ ebi India kan bit mentaya ka khat khandai arhajar lai pun riu ya ka Olympic Games arhajar lai pun riu India kan bit ya ka Olympic Games ka balak malong pa emleban dia hakan ka pore ngam tim juk basketball ka koi kan nu ka level po India di kadon ka kai ba piale amta kalong jing aimen sing which pen kre ya kani ka sport kadang kiu dang haka ri jungi dinga tentu yapi kene ka tournament nga sunat lang piang ni la itu dan ma khat saw na khat lik ting bele la song shit ba tim shlong kiwan tentu yapi ba pinale testom le ba ka discipline mon pi baro ni ki ambassador ni ka sport kumjo kinu ki sports person kini ki ambassador ngala batai di kinong kran ki baswa ka drugs kiat kenjang kini kijing petut kijing peduit ya ka yamlang kasalang hari ka sports kini ki gelenti ka ba ngilaman kiar kita baro trisdom baro khat ni ka panjong hari hab khaju ka por ka berkam tam ki kata deketir phareng ki ka kamaradri kijing etelang kijing strat lang kijing kemen lang mdera kanu ru un player belong ta di kan kita ka spirit hapreng no ila kai bakata ka di itnat dam span ka sports perthai mentra poranda jele da katba ki kun ile thama be dan ki World War 1 World War 2 mjudan chok mata bale maladan ka Olympics am ladon ka Asian Games kila ile bi da ka sports makata ka di kajing sunat kajing it mjele shu da ktiar ile thama he da kajing it da kajing ya sutanat ditang ini hinga tuipi ka ane atlet tim ngangi ka di kan tim nan nongpo ka we Pabat kadubak lena po slong daga kung tuwi pi matang singi pinya penlek kai pa ngit kan internet hi game bakum mala patay maneru di inokran ba hakasi ba kaduru ngin ya celebrate ya kajing job jong ni tournament ba kajing ele system jong pi hak takasi tangni kinten hi ai kubri sasi sin ni kinong penya kam tam e yu try nong dar pal ai ni ikene kasi bi tat ngi tasi krishibu